actuator dia punya controllers, ada banyak perkara controller. So untuk switching, untuk dimmi, untuk dali, untuk shutter, ada lain-lain. So you boleh pilih apa device you nak. So bila you pasang device ni, so daripada MCB dia masuk dalam you punya controller. Okay, actuator. Daripada actuator terus bagi lampu. You tak perlu tarik dekat switch. So macam mana switch dapat, macam mana kita control? Kita buat program, bila you tekan signal, bila you tekan button, dia bagi bus cable kan. Bus cable bagi signal dekat you punya actuator, actuator akan buka. On lampu, off lampu, dim lampu, buka shutter, tutup shutter, semua. So dia punya operation ni kita buat dalam program. Okay, so switches ni tak perlu ada cable. Okay, next kita tengok. Ini switches mains kan. Tidak tahu lah, biasa lah, kerja biasa. So kalau you buat pasang switches biasa saja, so nanti you kena fight dengan apa, worker Bangla lah, Indo lah kan. So untuk ni JPK nak you orang belajar atas dia orang. Okay, bila you certified, you bukan buat wiring saja, biasa saja. You boleh buat pakai komputer, you boleh buat programming, so that you jadi supervisor terus, bukan jadi installer saja. Okay, so bila you jadi supervisor, you punya gaji boleh. So end of the day apa ni? Semua orang kerja untuk ni, apa you belajar, apa you buat ni, nak dapat duit lah. So untuk upskilling. Okay, so that's why sekarang dalam NOS kita ada teknologi macam bus system. So bus system, one of the example is KNX, open bus system. So ini mains kan. So you ada dua option. Kalau you nak letak barang berbaut, mains pun boleh, ataupun you pasang satu DB untuk device KNX saja pun boleh. Okay, kalau ada ruang, you boleh letak device. Tapi device KNX ni you tak boleh letak atas main, atas you punya MCB. Kenapa? Sebab wire dari MCB tu nak turun ke bawah. So kalau kat atas tu macam susah. Okay, tapi it's not 100% correct. But yes, it's easy. Macam you cakap, ya senang boleh tarik kabel. Ada satu reason. Apa reason? Pernah touch device bila running tak? Pernah touch? Rasa apa? Panas. Bila panas? Panas naik atas. Always. Panas naik atas. So bila panas naik atas, you kalau you pasang you punya device KNX ni, dia jadi stress. So untuk di KNX Association atau dah recommend install barang-barang KNX ke bawah mains. Okay, it's recommended. Ataupun you boleh pasang dalam line DB lagi senang. Okay, so sekarang sini kita ada mains, kita ada power meters. Tengok ni, ini power meter. So ini power meter bukan KNX punya power meter. Actually this power meter is Modbus. So bila you pakai KNX ni, KNX is also open to other systems. You boleh gabung lain sistem juga. So, macam pakai visualization system, kita pakai satu BMS system. KNX ni ada lain-lain manufacturer dia buat BMS system. So ini satu BMS system. Dia boleh control KNX, control Modbus, lain-lain systems. So kita ada 3 meter untuk lampu, 3 meter untuk AC. So kiranya RGB, red, green, blue. So kita boleh buat zoning lah. So tampak sampai sini red, green, blue. So bila you buat zoning, you ada control. You ada control, you boleh kira ini zone pakai berapa unit, yang zone red pakai berapa, zone blue pakai berapa. So untuk lampu saja. Ada juga AC dengan soket. So kita baca lah macam tu. So at least kita dah tahu berapa electricity, berapa unit kita pakai.
So kita boleh kira dalam sistem. Okay. So ini meter-meter. So kita ada DNB meter tapi kita pun nak monitor energi siapa yang pakai times 2. Okay. So ini device KNX. So device KNX ni just pasang kabel KNX, tapi ada juga AC kabel kena masuk. So dia macam relay lah. Relay tu tahu kan? So input bagi keluar output. Okay, bagi input keluar output. So berapa input? So you punya input ni daripada MCB. So kalau you nak satu circuit, you bagi satu MCB. So MCB punya calculation MCB, calculation load, you tak boleh tinggal. Kalau you pakai apa-apa sistem pun, you tak boleh tinggal you punya basic load calculation. Mesti ada, wajib ada. Kalau tidak nanti semua bakar. Load banyak kan? So kalau load jadi banyak, terus bakar kan? So that's why kita tak boleh buang ini MCB apa-apa, tak boleh buang. So just kita tambah sistem produk baru, so kita boleh control sini. Dan kita khidmat electricity, save earth, ada banyak benefits dia. So next, satu lagi you kena faham, semua KNX device ni kena ada satu device power supply sendiri. So last time I cakap kan, ada boleh masuk AC input, tapi AC input ni tak bagi di power untuk device. Dia just untuk relay saja, you control untuk relay saja. So kalau you nak device power, you kena ada power supply. So you tak boleh pakai switching power supply lah biasanya. So dia ada frequency line sikit. So you kena pakai power supply KNX. Okay. So ini kita punya DB macam mana kita pasang. So yang ni tadi saya cakap kan, future proof. Let's say hari ni saya pakai apa ni, push buttons lah. Push button ada thermostat sekali. So untuk aircon control. Thermostat kita pakai untuk aircon control. Yang ni switches untuk door release lah, scene lah, day, night, apa-apa semua boleh. So kalau let's say hari ni saya suka ini, besok ada benda baru. Kalau let's say besok ada benda baru, saya nak tukar, saya suka itu benda. So macam mana saya boleh buat? So kalau sistem lama kita buat apa? Cabut kabel semua, pasang balik, semua kena renovate kan? Dekat KNX you tak payah buat. You tak perlu buat apa-apa. You just cabut ini, tukar device ni, pasang device baru. Kenapa? Kabel sama semua device. Yang lama device device yang buat 10 tahun, device yang buat sekarang pun semua pakai satu kabel saja, bus kabel. Dia tak tukar kabel. Sama aja kabel dia. So future proof. So you cabut ni, pasang balik, pasang device baru, buat apa? Just buat program. Starting. Tak ada apa-apa. So you boleh upgrade. So kalau ada benda baru, you boleh upgrade. Ada juga dulu bila kita buat ni tak ada IoT system. Sekarang ada IoT system kan? So you just tambah satu device IoT, you punya rumah you boleh control pakai handphone, tablet, PC, semua boleh. Ada juga sekarang ada teknologi voice control. So you punya IoT device ni boleh gabung apa ni, boleh pakai apa ni, Google voice control, Amazon, Apple Home, semua boleh. You just tambah satu device saja. So bila you tambah, you tak perlu buat cabut pasang DB baru, tak ada apa-apa. Just tambah saja. So that is the future-proof technology. You are future fit for the future. So bila future dalam future you nak tukar barang-barang pun, you tak perlu buat banyak renovation. Just tukar itu device, buat program saja. So ini physical device macam mana nampak. So sini kita tengok ni, tampak ni kita